Keblai Pibaro syakatup Khuborjylla ke donbosco Media Network. Kimat bakongsan mentah ke Shillong, kem kipulit lai teli ki kali kit tiar pen mensau nak mat sekretariat. Chen enchna jaka yeng kali bat dukan haplau civil hospital. Shimenta ulat banle burom yi kinohikai bat penbenai ki khusnam Jylla. Bat kershan lut kishnong banti maushun ke top sem persya tang ke KSU. Bat mintanin pasya ki Khubor bakampanya. Kipulit ke East Khasi Hills ha kanok pai sengi santerik Nailur arjar arpusan kila yok bat lai teli ki kali tak yit yong kiba kentup ya ki Innova rong yong ke Scorpio rong yong bat ke Audi rong yong nakmat ke jingkang ke sekretariat. Nakini ki kali kila yok kurup santeli ke sulai slok lani ki egan lembat ki jan pong rong yong lani ki vest baju pendon kam de ki Pulit Special Operation Team SOT. Ki pulit kila kem ye kini ki kali bat ikitiar kitar ki badon haki. Ki jing tokit ki dang ya syaprang ye ki beriu ki banya ikini ki kali bat ikitiar pen mensau berkira. Ya mereka. और गाड़ी को बोनट पे जाएगा बोनट पे और पीछे बैक वगैरह निकल Kajing temu ke sorkar ban pin kelut ya ke sor Shillong kala ya syakmat ban pin ken ria lut ya kinong de madan haman ki jaka. Ha ke step santrik Nailur ki he officer ke sorkar Jylla lembat ki officer ke Shillong Municipal Board ke lalet jurip ki jaka basyong kinong de
Halenti ya kejat ha Shillong Civil Hospital bat hegi benta ke MTC Hajil Road bantau kilat ban penkenra ki shekiwei pat kijaka. Hadin kini ke jing jurip las ngothu ba ke SMB kan sakot jingelang ban berkat bat ban rai kijaka ban ai hakini kinong de madan. Kawai kanong de madan hasenda surok ka Civil Hospital kalai thu ba ke SMB kala pediang ye ke jing ai jingmut ban penperano ya ke kenro ka badan hakmat kini ke hospital bat bantei kidukan hakrum kat ba ki kali kinyeng hajrong. Maria sedang ye kini kekam loong beki bor sorkar kin ai jaka di Shipor ha atat ke office PWD tak haduk banda dep ki jingte ha Palau Civil Hospital. Kinong de madan kila sngo kemen ya kini ke jing temu jong ke sorkar. Kiwan na banta bukan ni ken neme kumba ya keren ki officer te yang kumta mo ya ni ba Khubor ngin kenriak hang sai hapu duhi kin pensna ka jakaru ya ni bangun syong support dai ke kinang pentrei ke ya kan ka kedro kumba awin suatu tu dan kimbla adep ya kata kunsa siap nak kunwani sana dah kila adep pentrei kan ong biru ba sistem tam ai tekan simpor na marga sampai ke basuk ban trei ya kan tu tandas kam upaya kini sai mo yung sistem tam tekan simpor bawa kata nong ila teman sih bangla yo ban syong mo hang ne aju ke jaka sir makna tang sipora for mlei tat bakim padat ngen syong ba yang pada jaka bakila ai masimo Mensua pidawa ne pun snap oh ni kan. aku tu bakiwan masingu ni pan ya kan hi ong kuat ya kan mo ada lak ban yo la le ya keren sa isa bor lalit kan iban ya keren te mauru ang ukor balilit nami ula ang diba tongan penya keren ya naka director dong ka NCS ya kahit nan bro ka way an ya keren na banta dong isya dong tihogas dong ka sigura kaya na ila ya rap hi ka ko dong ata ay ya rap na one thing for kung babakay di sar mana iwe yani yang ba kahel department bila ay rata ka FOC Man sina kuno kan pio kin syong dukan hapo men syong dukan mani hapo sa jerong tekan long be ka parking jong ka sigil hapa temprai kan oh hapan temprai na de nadi mang singa try ka tay temprai ka ne long ka parking sa jerong kadang ne long store na banta kemut kajing dawa jiki na ka municipal kalap ka kepriang kan ba in ai kalau priang ngasarai na marba menai tilabun ke officer di bawah da kaliang di traffic ru lawan na di engineer ru lawan labun ke officer mana banjar teten ini di officer kalau tilabun ya ong ya kata bakila ya kata ni di apa tanya kata kaban wan lawan kita kapor Kumba kanong ko ikinong sa kumang ni bubukan. Hangne de liabun si kumba ini nang batay ra. Baro ki menjur ya ka. Bye kumba. Ane kumba ni alek nang kinong kikam kutu sandut lumut ke. Ini kini abun ju ke kata ka ba sila batay ka ba. Kita wala ka taru. Min habam hila ka jong ka meeting bagin syong pamilya perhat pada makuno. Ketenat education jong ke sorkar Jylla ha ke santrik Nailur kalaraki ke 64th State Level Teachers Day Celebration arjar arpusan ha Susutham Auditorium. Ulat ke Jylla CH Vijay Shankar ulalong ukongsan. Ha kini ke sengi ulat ke Jylla ulepin Khuborjylla daga State Award syikinohikai ni ke district beper ke Jylla. Na East Khasi Hills lepin Khuborjylla ya ubabu Renol Besayamot BSc BEd Assistant Teacher Gorkha Secondary School Laimer. Kong Dafrit Nongkenri BA BEd Tinring Government LP School Tinring. Na West Khasi Hills Yoba Fire Morris Marngar BSc DLEd Head Teacher Pungpret Government LP School Pungpret.
Na East and West Khasi Hills ya ka Reverend Sister Cecilia Kujur BA Vice Principal St. Thomas High Secondary School Mairang. Na Southwest Khasi Hills Maukerwat yau Babu Sengman Sangma HSSLC Assistant Teacher Lower Umsi Government LP School. West Janta Hills Jylla ya ka kong Diamond Password MA Assistant Lecturer Government Boys High Secondary School Jylla. Na East Janta Hills Clearyat ya ka kong Tasyana Kimpat BA Assistant Teacher Tlo Secondary School Tlo. Na Ribhoy District ya Ubabu Sukanta Bhattacharjee MSc St. Michael's High Secondary School Umsning. Na East Garo Hills William Nagar Aswini Kumar Sarma BSc MA Headmaster Karongreng Giri Model Deficit Secondary School. Na North Garo Hills Resubel Para Yo Maximus M. Kujur MA Assistant Teacher Bajingdoba Government Upper Primary School. Na West Garo Hills Yo Alitson G. Momin BA DLEd Assistant Teacher Ampangre Government LP School. Bat ya ka Purida Sangma MA Headmistress Chitoktak Upper Primary School Tura. Na Southwest Garo Hills Ampati Yau Sanjib A. Sangma BA Assistant Teacher Boldamgre Deficit Secondary School. Na South Garo Hills Bakmara Yau Bijoy Saha BA Assistant Teacher Rugapara Deficit Secondary School. Repeat it, Happy Teachers Day. Happy Teachers Day. Rain also. As soon as we begin this program, we received very good rains. Because nature is also with us. We have been involved with very good program, so that we are able to receive very good rains, and it is also being blessed in honor this program. I am very proud and happy to say that before I begin my speech, I was the son of a teacher. My father also was a highway primary school headmaster. I know the importance of a teacher. I know the value of a teacher. I know the commitment. But in anybody's personalities, two personalities' role are very, very important. First role is mother. Second role is teacher. Second part is teacher. Till the age of 5, if at all anybody teaches which is bad and which is good, what is done and what should not be done, for what we have to live in this society, and what should be our future, goal, aim. Anybody at that age is going to teach, none other than mother. And second, after 5, when we come to the school, the second important role, that is teacher's role. But I would like to mention here very clearly, whose life is going to be brighter? Whose life is going to be brighter? In that way, if at all we think, I make it very clear here, in case of a child, in any case of anybody's life, one side she is a mother, the other side she is going to be a teacher. Kinong Shong Shnong Jonga Shnong Cherupi East Janta Hills District. Sa Shisen kila ay ka Jingkershan Bupura ya ka company penmi dobilat kabalatip kum ka Meghalaya Cement Limited kabajia tip pa kum ka Topsem Cement. Bakanti yo umaushun na kajaka kabadon hakini kashnong kabahe 800.1 hektar. Kasur jong pa jong gani kashnong bat kishnong mamarjan kibaha hapo ka elaka narpo kalasawa lingba kinong sensyar shnong kibawan mi khmat na kabenta ki pa ha karinsan pensngo pa kabalatip kum ka environmental public hearing kabalalong ha kasantarik menta unailar arhajar arpusan.
Lapenya ia ke Jylla de ke Additional Deputy Commissioner East Giant Hills District ke Kongje Kharpuri kum ke Shongkunor ha kini ke Jylla ha ke ba le don ringkat lang u Environmental Engineer na Meghalaya State Pollution Control Board uba Y Frankie Lalu bat uba James Lamurong bat kiwede ki officer. Hakini kerinsan peninia ban kershan lawan ban ajing kren de ki khatway ngut kinong sensyar snong ki balapen pau ya karai jung ki south li snong ki bala ai ki jing kershan bapura ya kini ke company. Henry hakini ke Jylla tang ka seng khasi students union ke bala persya ya ke jingti par maushun da ke bapen pau bat peninia halor ke jing sngo pangmet ban penjot ya kemaryang kamtam ke jing penjot ya ki klau ki betap ke jing do ki telong bat kumta terter. Nakaliang ke KSU lawan mi khmat da u General Secretary KSU East Giant Hills Unit u Samla Quilnes Suchang. Ada tipilek ngaju mana kamu MDC yang kena keelkan apa. Tengah kamu ada kelam ki wahai cekmat. Akan nong rim ke kini gilis nong ki hajan du yang kena ketapsen. Dejo de penmik dia kena ke publicity lembaga kot Khubor. Wada keresan telah dia kena ke company. Te ini tai curuk entok dunga wahai senong cibut kinong jong senong. Ki wada ong yang apen senyau. Wa i nagaliang ke senong la. Keresan purai dia kena ke jing temu yang ke top sem. Wo ti dia kena ke parmuson kama ke parmusuni kama diyo. Kini ki bot ki wada MCD. Nei tai dau ngala wan knang nadu nei tai o e ki jing kersan go pura ki jing ito o kini ki jing tumu. Ni Madam Chairperson, so kini ki public hearing. So mana ju por ke ADC of the East Giant Hills District. Ngala yen kini ka por Khuborjylla pura haji to kini ka public hearing yang ka Meghalaya Cement Limited. Kawana MU on Klamaswa wagani ka ilakana pu yung i mami ko kijing ku lembaga kijing MU new mosuni new limestone Khubor ki snong ki thaul le ki ilaka po district Giant Hills bon ki MU new mar po khanda re kijing MU o pemani company o wan ki hagani ki ilaka yung i Teging wan yung ki to lembaga jing yo NOC lembaga snong le snong ki wa em kediga khau dulu ga serpi hangskai wiser Chairperson bapnia ya kena public hearing Madam Kharpuri belum ru EDC jo ki isen jahil dan rum jongi ki engineer ki wan na ka po Meghalaya control board yang pollution selalu ke beitu isauha na kamu snong yang snapur ngawan kenangan ni haden no yuli tli kini snong di e gejing kesan go pura ya kan ka MS Meghalaya Cement Limited ni mentau pi yu musni ku hedi snong cirupi te ngala kamu snong snapur i wana gejing kesan go pura ni menta puti yu musni Dan banyoi baborok ki rambak kat kibala dat bani ai kerteng ki kersyam. Te negeleng ngejong KSU lekwa ban berpau kendiap sing bahasa wan saya. Nageleng jengi ngiwang ne omban kersan hanrai ban persya. Ki lai snong ki bara kersan pimde man sewai. Namar ka notification jong ka Meghalaya State Pollution Control Board ka khot sing bah iwei kat kibala ban iwan ban persyo kita gejing sio jong ki laki don em kata gejing kita na ka jinyo no. Te nageleng jong ki isu kadu kena kelimat kanong rim yang bengi persya na kai gadau bengi persya kalong bang yoi ba kamar yang kamlong su kabapet ini bansong ban Ka Krumding ye High Secondary School Umbir ha ka santarik Nailur ka laraki kemen ye ka sengi buram kinong hikai bat ha ka juk kapor ka layoru ban ple pat ba ya ka hall bathamai bala ai ngobha do Dr. C Lingdo MLA kumsning ya kini ka hall latay itanat bat la Beijing lot na ka scheme SRWP jong snem arjar arkulai arjar apasa Dr. C Lingdo MLA ulalong ukong san ban ple pat ba ikini ka hall ha kini ka sngi ha ka ba lay don lang uba PJ kurba rang ba shnong umbir ba pilenser nong seng jong kini ka school
uba mangkara Shongwan principal kinong hikai kikimi kikpa bat kikna school. Namar ki jing e ki babon ha kisnem balala amshim yo alat ban rakhe kemen ye kasngi burom kinong hikai ha kani ka school. Henry minta kasngi la rakhe kemen ye kani kasngi burom kinong hikai da jing ipo iping ha ka hol bathamai. Da ka jing kemen la ot yu ki bala ai sngo bhash kinong hikai bat ki khna school ki bala pelong ye ki program le kemen bapher kum ka jing sngo ngo bat sngo burom ye kinong hikai ki bala IT ye la de ban sandur ya kala wei jongki. Jongi kidon kalat ban ka platform ban ben I ialah di jongi sam. Kani tan ka hall. Halo jongane ke stage and sadon katma. Katma hamdek jong ka jingking ban kata ka stage fright bagi orang. There will be a battle between stage fright and the courage of the students. Yang bertaga skihi ngalayo I ba plan. Ka courage, ka jingslur, bat ka jingtrang jong ki kena school. Ban long ki leader, ban long ki briu ki bala ban trenchai, ki bondong shu ya ka stage fright. Layo I na duk bertaga ski. First day. Ngadang I principal ba mangkara sokman ngasko sarong ba kibayo I jengai ban sen yang kena ke school ngadang keli la sen house nem ayu yong bala sen house nem katnai spa nyo pusau but inong sekru isong hasna jana nyo punyo ko katnai spa nyo punyo teka bang aku aban keli ya inong sen galon ba ja ayu makata kapor pa kirai ban sen nakam ban jubam bata Henry ngangik baka e ka bapile tim nombabe ira masnong ilayek ila keren iyong ngarong alali school hande katahi kapen I baka nega school kala air masnong ika nega sinong Gidon Isar Hussein ibala IT la kapor Barlong uno hikai apo kena school. Ngai pula ya baru kita hikai kerpang ya mata ski. Bat ya kikmi kikpa. Natrai Kinong bela shispa asngi ki batrai ke skim Pradhan Mantri Awas Yojana PMAY hagashnong telekali hagaswa parasin adi block South Gar Hills kila ot batlaniar sya sorkar Meghalaya ya jingsha set by bela hadu nruphausngi haga telekali Village Employment Council VEC kaba pentrei ke skim shnaying beduk Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act MGNREGA naki kendai pusan sngi ki bala trei kila yok bai nong tang lai pusan sngi kat ban ruphausngi kila sya set hadu menta kila ong Kini kinong bela kila itu balada kimyo e kabainong begila tre kin sasange bantre kam balada kalong kumta kiyeng baduk hakini kisnong kinum dep kumbala bo por ban pendep e kajing chinai ki kinong bela shis pasngi hakini kisnong kila ong haba kila lewa jing tep na office video kila yo kajing batai babonjat kaba kim sngo thu shu yano bangen kumta kila kerpat ikibor ba kle kiba peniat ya ke skim PMAY ban peniok kloi ki bainong bela jeng ki pai ba kini kesnong kila ongru ke jing set bainong kala kata bat pendap bat penbiang ya kabam kesah ki ing kesem jeng kini kinong bela muksung ani de nangni muksung ani de wa jian PMAY mo low cost nok man ge parang aro ya low cost nok man ge parang naan manrek kani geta MGNRG ni geta convergence song imangna sal sutsku bungako na simangna nokon antangtang apalchi ekagija nokor kebana dakchaki onchinanimna wa hajira onga bakha kani bamo sal sochku bungani ko wa sal sochku bungani ko na songra chugumko manna hama chugumko manja daw yo khodige singa mebo singore container de kana na sungde nok jamani manani geman na sungkode completion manjok medicine stage in nigeman na sungde manjawa hanimba kanata kana ya block ni container 아차 나중이 놓고라 지오텍 가족마 미션 컴플리트 옹족님네 지오텍 강하마
Khuka khuja complete ongwa khude. complete tung kuja man nasungi nokte aro nasungi nokko geotech pa khaku jainga Khuja. acha geotech rang khaku jang ode complete ung kuja de mari keming na state ora complete ung jok ni bisongara akan skajok Complete ongwa mali de dawya na sungni hajira khana gpade na sung khude completion manjok nemung bay block ni container kana. nasungko hajirot man nasuni baibu ko de completion ung manjok nimna manjajok nimna agan jok mo ndi ba nasungi nokte complete tung kuja inga complete pong khu jainga tao ni kita kim nan diba wa 95 days ni ko na sung de khana ba manak cha jok sal khola chisan kharak na mat nai jok aru ni gise pon na sung de tao sal sosni ni kita de ba sal sotok ponga ni kita de na sung de sal ko gma de jok wa salong ko na sung ra man phla khling nga kon ba mo Sungade mane dul ka cham ka bong ani gman man na khunang nakinga cham acha nigi onggen chimode batta nokhingrang yan dakapa problem rangko chagro ko badong anasung PMA waimung manre kamung convergence song barang Sunga yeno secretary ni agana ni kita de chesas khudunga nimga kania chasa skuni gedan sal sutsku bungani ko sal khola chian man kai jokmo ndakode sal sotok bungani kita ba sal sotok ni kita de nasimangne daw khae chana man khugen chimungmo Kumba jurake man usnem ye kasngi borom kinong hikai ha kasantrek Nailur kalingkho sngi kha jong kraw perkhat kari India President Barim Dr. Sarvepalli Radhakrishnan ko office district school education but sub-divisional school education officer Riboy district kilapalong deki program be ipo iping Hakini ki program layero ikinohikai halor usinyang ubenhei begila penno ban kintiwi ki Samla pule bat kena school haka jingdang jing start bat ki bala sandur ya kalawai jongki Ya ka jingelang lapalong ha parish hall nongpo balawan ban shimenta do ba Charles Marngar MLA Kamawati ringkat u Abhilash Baranwal IAS Deputy Commissioner bat ka Kongdi Hujon Joint Director of School Education and Literacy Riboy District uba SB Bla District School Education Officer ki reurang ba ki kmeki pa ki nonghikai bat ki khna school ka sor nongpo Hakini ka jingyalang la samru iki khusnam shikinong hikai bala shajit na kani ka district. When asked how his birthday should be celebrated, he humbly requested that be observed as Teachers' Day in honor of our teachers and the invaluable role in nation building. This legacy continues to inspire us every year. Before I continue my speech, happy Teachers' Day. You may just be called a teacher, but to your students, you are a hero. You are a hero. Your dedication and passion for teaching have shaped countless lives. Your encouragement and wisdom make a lasting difference each day. Your influence goes far beyond the classroom, shaping the very future of our nation. Thank you for your patience, your kindness, your goodness, your guidance, and your unwavering commitment. As Malala Yousafzai reminds us, one book, one pen, one child, and one teacher can change the world. Today, it is also my honor to celebrate our respected teachers who are receiving awards. Bat dakini ki Khubor ngilapoi shikabakut tak haduk mengidai syambiang kublai shibot.